What's up ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas kao što vidite igramo Brawl Stars, kako mi je super uvod. Evo znači ovdje neki mine boksići. Igrat ćemo sada sa Rosom, pošto znate, oni najjači mogu da budu na samo najbolji moji brawleri mogu da zasluži dimniju sličicu kao za moj profil u Brawl Stars. I dakle, meni je Primo, ili iskreno Primo Hidden. I dobio sam Rosu, malo sam igrao, ne mogu da držim. A jedan je Bull i on je onako jak, ali neće se računamo s Bull, pošto on ima ruka. Da, ladno piše film. Ok, Hipt, matori i krećemo. Sljedeće imamo Rosu, iskreno više nema ideja za video, također snimio sam Akinat. On volim se Rosu jako pšuje. Snimio sam video Akinatara i nije teo se ladno postaviti. Ja sam otpremio Bibi i ono ladno neće. Ajde, ovo smo ladno odmah. Silovali. Nije loša Rosu, valjda nije nulti. Pravim se da ne znam. Svako za sebe, my body like sun. Ga ubio ladno? Come on, buddy. Super. I don't want to put this down. Maybe it's a lesson. Ne znam što sam to doradio. Mislim da robot prati jedan koji su bližnja, sam to da ide malo u otro, ali da se nije baš udalji. Da teram me u otro. Gleda kao što sam u ubistvo, ali kunim se da nije. E sada imamo genga. Ovo gang rap čovječ, ovo je broj, ovo je kao... Jeste gang rap. Zašto čovječe kad smo imali priliku i nismo uspjeli. Znam Rozi, Rašuj, dobro, kuće. Šiti malo. Oni se čuju. Ovaj uspjeh, Karle, beži.
Sorry. Bravo. Povlačim sam rekao. Ponovno sam verovao da se pobedimo. Ako je ono vreme tako. Idi čoveče, pobedi si. Mislim, ja sam pobedio sve. Ja sam pobednik, jesu sad opet star player koji uvek, evo, star player, da, jep. Bravo, sad. Ok. Lepih 5 minuta je prošlo od videa. I sada šta se evo. Ajde, bounty. Ne mogu da igram baš na bounty, kako? Pa nije nešto baš puno buševi. Dobro, kako je to budimo. Ona nije strijelac, ona nekako mamu. Mislim da mi helpuje. Ne mogu, kad me dvoje odmah hitaju. Ovaj meč već vidim kuda idem. Ok. Oh shit, snapili. Ajde bre, fight. Oh, na. Pucaj, ja ti idem stanu. Nemoj, snapili, no! Ok. O, 29. Nije puno velika razlika. Nije kilona zapravo. Ne, mogu da mu priđem, ja mnogo mogu da izim. Ljudi, jeste vidjeli razliku mi 31, oni 30. Oko sera, ok. Ajde, mislim da možemo še jedan game da zguzimo. Znam bre, level is heavy. Da, igram se uspešno. Robol. Ljudi, kao što vidite, čekaj, ne tamo lopta, morao sam da pauziram video, evo ga 1-0. Ok, mislim da ću vidjeti prvim sad sam tu pramu go, kakav sam ja golman. Fuck you, ovaj daj nam se prosto igra. Samo daj nam se bio. Daj go, tebe. Ok, ajde, sada, come on with me. Ajde, flashom. Pi. Ok. O, ne. Ne, preživio sam, imao sam shield. Derni ga loptu, čoveče, dodaj se malo. Čoveče, ovim nižima u... da si dao go sebi ozbiljno brištvo. O, no. Jel ima neki čitan, neki hack gdje idem super brzo? Pi. No! Ljudi, ako možete... Ok, samo zadrži loptu, samo se kriju u nekom bušu i zadržava loptu. Evo, super, znači... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ljudi, to bi bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi smo u sljedećoj epizodi ili tako nešto slično. Ama.